Это дрын. Сейчас я буду раскрывать. И ты снимай видео. Da ist noch eine. Das verkaufen wir. Сегодня. Фу. Hier noch eine drin. Guck, снимай, снимай, вот. Da ist noch eine drin. Das sind mehrere. Ist der. Где он? Убежал. Вот он, вот он, вот он. Вот он. Das ist von dieser Firma. Я сегодня тоже ела и даже не смотрела, что внутри.